thlir tu le ngai thla tu te chibai le vekule tun tum chu United team voin tlai lama transfer an che tha khop maya chumi changchang chu in thai lang vele zuai don ila Manchester United hi kan hriat again transfer kungka in hongme ka an che tha tok lo ti kan soi kha an ni ya ma se voin tlai zet chu an ron che tha le Manchester United hian tun hnai loka in remna an lo nei pui to Andre Santos chu an singlu tak thu an puanga aman atan pawng million somni pariat an sen thu puangin pawng million pahni chu etsona om thu an puang boka hunrei tak dai contract an zia pui thu an soi Andre Santos in United azom thei hi alom thu asoya ano pan lai tang United chu atran thin an ni thu le hetiang club azom thei hi alom thu asoya football history at labro pui ber azom thei chu alom thu asoi Andre Santos kan hriat in football azin kong hi Vasco da Gama train atrana Chelsea hang kum sang ni somni pathum khan lalutin Nottingham Forest te Strasbourg team tan te lonin akhel ve zoi mana tuna United team hian angetin an singlut fel zuita ane United team tan chan hei hi chu tholomom tak ani arinom Vasco da Gama ta hantum somni pakwa inlaning goal kwa akhung thaya Chelsea tan tum somni pasari inlan manin goal thum akhung man bok Strasbourg team tan po tum somni panga ain lana Forest team tan po tum ni ain lan thei ane hengba ka hian anram Brazil tan po tum rokzet ain lan ve to nge Andre Santos in footballer zin kong Vasco da Gama kha Takario a champion puya Chelsea team hi FIFA Club World Cup champion puyin FA Cup runners up ani pui boka ariko thi achelo hle amai ro chu tun hnai chawa Chelsea nen a inkar a thalu tuk lova United team nen soizom ni ngalin United team hian an rim thlotange nge ya inrem na siampuin an senglo thu an puang zuita ane United lerlai lam hi an ron thuam tha chho zel do ni in alanga United team and Andre Santos an la lu thi afu angreng hle tuna Casemiro chu achuak towa amhun rok lo kha tu turatan ani hi an senglut ni turangai ane he thu kon bot sai mek la hen United in Yuri Telemans po Aston Villa tanga an senglu tur thu an ti chiang vele ngala United team hi an thadon hle mai Yuri Telemans kan hriatin anram tan FIFA World Cup fe chuakin a che tha hle ya Belgium team che thana turatan mi tangkai tak ni hian Belgium ram captain ani thei hial maya che pui ve tak chu ane tuna United team hen boruak nei mi lovin an singlo thur tu an ron puang thut maya khoven me puite an barakhai chiang hle ane United thin an tlerlai lam chu thuam chak an tum hle ti a chianga Yuri Telemans po inremna an nei puile tader mai United hian Yuri Telemans a release clause Euromak doi somni pakhat chu an the chuaka hei hi Aston Villa chon an lo in rem ti towa United le Yuri Telemans te po hian mi malthila in remna an nei fel to ane tuna tangrei lo te a Belgian midfielder hi United ta kan huang Yuri Telemans si under le ka tang kan hriat lar tran ani ya he tlap tan hi kum sang ni sompasari thleng khelin Monaco tima khel zui leya Leicester City hangkum sangni sompa khohan la lutin sangni somni pathuma Aston Villa tima alut leya tuna United tima kal le don ta ane Yuri Telemans si anram Belgium tan tum somko inlan toin goal sompanga akhung tling der towa Leicester tang han tum za somko panga inlan manin Anderlecht tan po tum za somriat panga bok a inlan mana Monaco tan tum samruk panga inlan manin Villa tan tum za somthum pali a inlan towa goal somle midang goal khong tur sem sak tum somni panga anei to ane ten Premier League kan tum sanni somni pali zet a inlan to bok football azin konga hian kan hriat in choi moina lo dong nual towa Anderlecht team hi trophy choi pui nual hin Leicester City FA Cup le Community Shield ta a champion puya Aston Villa season liam ta Europa League ka an champion theinan mi tangkai tak ani bok hengba ka hian Belgian Professional Footballer of the Year ate po thlan aloni towa United team a tuna chun a khel zui vele don ta ane United team tlerlai an tha chho viau don mai